jai no embono nuroji ngana jinsi ya itagenda ngabada nindoje na inu muroji ba kumbulinga kwana kolengera linga no genda ngabada binga genda robo bin tene bia abanya siasa nindoje onye kindingire nare gukora okonye si yitu na bana rutaka gukora lakini bone ine ya siasa na ende monne gentu na batebe tinga egentu bune giyo kurigie kerugie president iwote tichibese nyingi chukumi abantu bagande binga mini ligero no kwana ega bagateba nga iuni otagete chibilioni 10 na gwetani echo tabuga tiande gati Rituara gukwana ngora ngena bwatanga siringi eri butamanini account ya so lento gasekaga abu ngabakani ngayete kunyarekana bakaendera gukwana bakamburi akeiga ngonyora abana bakungagira jisimu abajensi deire dia matuka mangi ngonyo bachira abone baondenga mugakanju inchu twakororire inchu koranjirinde hotel tugachadiliana ibintu tugakwana n'abantu ngakwana n'abasani bane ngakwana ibintu n'aba pastor bane nkamwanga tigantenene elinde tokonye nzi yetu yeba sije bono andegati nkwa bwate kebukyo ko bumwana siasa buna bwakini abande ngora bagochaka barabake iskoliye y'abana siasa bande Anthony Kibagende mu byumbe babu wino bachakire barabake aya bono poka you are retired oroche siasa no nyare konye gosoria mete bauta siasa ne gosoria embe nore ange gosoase gosoria yembe you know umai tokoreta bauti ni ense gendete no murai kwanyugule umurai tari abanyasiasa buka barabara igina kinda gitorore so tiri lazima ngobu munyasiasa wansire guzino no bo MCA utire umeje wiki president tiri lazima abanda bao korayo yiri kawaida lakini akaroko nyorangu muntu osokire gicharu murai naenda abantu bamuranga numurai yakwaigwe kasi yokwa bulinga gukora siasa gukora umuchezo siasa ule na kikwa bulia baadanga ni mchezo mbaya mchezo chafu kwa rachibicha CJ bono na elda gose CJ na tugutume kandelionso kwa rabuna bono murayi karan stake rogoni ga na bekeru chibicha bakechindale ekofinim ntumune mbiko kogechi buno from where you sit akirona renge judiciary yona akorera umuchezo ibwensi kwanyugule yes yona akorera umuchezo uyu yoro kwanyona ngakorera umuchezo uyu iginge kongosa ya pana ebinde bizini ewe CJ tutararu ase point bra watikiro ekwana like ine mno colleague anatiko koroka aino mo one like kanisa mo otikira ota umuchezo no mochafu sana ngara otarwa kama tu sia kuroga ali muganga mugoroki na kila kitu as a church elder are you going to balance everything as an elder werobegete taya uche kanisa van elder na ndis ko gai gaso mchafu amo cheso kya ngora ndo bakabana wasinini mto job bakora amo mwaka monena sana machara actually no bona message jine chirega wa your excellency message jine chirega chacha kirogocha mo ndago ta na iwete timo ndiko jo balance everything umuntu watebanga uneiwete ine mechando yaye kwanyugu ine mechando yaye tini kujikora abantu nga mariete chindosu ebitingo kora sababu tindi umwana mokebi kokoya bintu binebi no na ende ase position yane ebintu mbire bi etete na borandame lakini tindi yokorama una abantu bande ngora bakorama abandi gusinemerumira kiangu iyo it is beneath me Veritas kero kulia magana bado abantu baguchongera sana kwaro no amatanga ngba atane matanga ya mogali asomochio gusi bagotenga kuna atutaki ate wonke mitanda abantu bagwitire sana kero kulia ni nduna kilikia matanga ali aswachita so moyo kabero mubongo mukoro
Lakini tukiro sikia wage field especially as crowd magre ko tenga mheshimiwa gaki ne elda ndote to address la ro bara tutigaki muchezo buno yo ebori niwe ngai mwanya rojo ko Kenya muchezo yo uri gusi na ndio tugwendete kwiburi ntunga bagusi na bo tugwendete kobera no turi kiwango gitu ngakino ne insi ya Kenya yo turigiriria wadi kwa nebiriro bibia mungina nyamatu mungina nyamatu no muswati mbintu kuruka umuntu namanyite imyaka mengi ebiriro byare na ko moja kogenda na ending koge ujikanje ngende ebiriro gusiye bingi ekero kogenda ororo kwamenya konyora abana ba ukurama iyo kubarigiriria lindu kwa asibo umuntu bunanje ngubarigiria kwa bakumia wakumia na ndi kwarigiriria nga abana aba inga kibono bagoja kundama iga inero na oto igitabu yes inubuna ngo baburiga na omuruji to igitabu mutugwende ko babo ebintu abantu ba tenenire ebirugebi abantu ba tenenire tari gusiyoka abantu ba tenenire abantu abande mbari kuramana onye mkwarenga ari gusina eri gwategerera tabia muswati uria mata karua bweka na kane dia abantu nga no nyankuru so boga ya batenenire babiri mbari kuramana intuna kidoji kuramana gusi inje tindi kuramonde na ende tingo jikoira abantu bakikugireronde aya ikindi gente gisindi Your Excellency ko ba abange ndwara ko gara ka to akotegara chingwa bata banga elde saransa ane project yomont elde saransa ane project ko state house elde saransa uto salchi kura chamonto fulana fulani ayo rila ane project yomont go se uyoganel do ko uwanir yes sasa you know inero whatever esike abantu bagwakwa abagenya mbamanyite abagenya mbamanyite bari bamanyite mbamanyite ekero mayito gukwana umuntu ni project umuntu imbura no yogurire na woro chenga na wongisa ine kuguru onye na kuguru kurwe myake yende yonsiga bono nari na ikiringu cha kuguru kibese ina ari kurigia ntana gukinyora mbono kuja gukinyora ekero ndi myaka 74 nga nje ko be project yo muntu iyo ndete gukani abantu nga obukinga buno butigwe inje tinko ba project ya muntu ngona ibire ngombe yaye ngona ibire ngombe yaye moigure ngoita mwana ndi bo Kenya baterenga ne project no mo state house project ku state house I mean moigure ngoibe mini na itire mwana ndi bwensi bozi na iri na kidina bilbano bana ndi bonsi iyo ino pusi oyi muntu ogenderete kwenye kwana tigakwane no gusariria maybe nemero biri babwate go chako ino nemero biri babwate Your Excellency karo gwate ba no kuligireria mwaka mucha kuligireria yes no nyensia sabune ko genderega umuntu mungaine bakoranga umuntu kugurire ekigwango ngiro guika no ene ko mukomerera ni ekigwango ngiro guika erire to como to gukwana ibintu binde igore yaya ibibyo kabyo kuborokia lakini ndete ko batebiga na ndaba gusiba itasu mwenzi mure ino pusi etobwati musingi na uyo gendera kwenye gendera kuna kotere tigatere inero siasa eri mbe yo ite nsukino na sinini haiwezi kakushtua nyene swali na watu wako nanga haiwezi kakushtua Your Excellency ogateba gusugwatebire ukarengereria bakagotebia kokora kuri gikura cyubora ibuye nsoga ndi bilioni 10 Eri bagotebia ukanyoro gwaterwa 80 na kikwanyorete bono uja guchiraisi baka chike bilioni 10 eri no ligibora ibuye yake iye gote molete gocha tore ayo igonta gete gocha ngorera bakenyi gasi yonde neo biro gukorera bakenyi gasi asengencho amangana asarekire Kenya ga ni bintu ntagite gukora ni bigo gufaidi omukenya so omukenya uyu yagonga kibese rinde ngangorere campaign kibese ntagite ni cyuko begere gari amaguta ogende gosende
usendege kwagenda chinsemo nagenda chinsemo chinene nagakora ebintu tari chugo chikobasera emegutano yokogendaga Tari chugo tindi gochigosera muntu abona ratagojaga baro noro polisi tindi gochigosera abakenya bora bana begosera ndagero ba advice boro kera paka bachi baganinga tindi gochigosera muntu sababu gosera omuntu erineri yaki iyuma deneri yaki omuntu uri okorwa noyo okubwata abuna abantu ba okora urushwa itokoro kwege swali ngorushwa itingokora no ngachi bilioni 100 bona iga nje tindi gochigosera muntu Your Excellency kero kuria mangana yonsipi anelda umuntu we kanisa erega iga ano umuntu we lichiko eneli chiko lirega igo maita machikonsi kobono abantu argument yabango yabana laki system ega yo ntiyo guchangera umwishimo guchikuri chikora abange to gwasi mungana nero chikokonya kanje dero chikokonya mrasagi dero chikokonya job dero chikokonya man ino umuntu gweligerie gasi etali system eri ya for example atos ni America so ya US antu hago changera umwishimo looking at it how confident are you ngabantu bako changera chibaso target ngane gasi ngorikia Kiara mbara bako bwana mjana stoko na ki sasa mimi na news waje hiyo inani affect na uno muntu gweligerie gasi ya yes jensi barenga bakwanire bagoteba igo abange yes okay na inje bonongo gotebia yongo gotebia jensi mbwate na abange Kenya yes tie bonongo tebiga yes sir ana gotenga tari gasi nkurikia tari gasi nkurikia igo ntagite gucha inkorera abakenya gasi inkorera abakenya gasi gento kirito korokanga servant leadership ebintu bisare getekenya gaiga mbirongeye ikiegaro ngubirongeye omoeria abantu baguji gufaidika tari nje ibona tari nje abantu baguji gufaidika abange n'abakenya naende abari tayari ko kunchangira chibese tukorere campaign equally oyo minto joba umwishimo asa maskana manene nganchere ntumike gente kigase bon twaro rich competitors chiago abutuka temba chiko bachi competitor chiago equally bachire abande bag mbaenda abange barabire sense ya America twara ba college trip Minnesota, Texas, Denmark and everywhere asin sama America ko lobby for resources aba gusi abande batanga ndo cyo changiro gole ndege not you yes aba terengano amatiang namba cha changiro gole ndege ndio plan to chokole trip ya which mumbu akora no resources kale ko tan Kenya okay yes ngumbu ningende era kintinda banga ngumbu ningende yera chiko chumwa kugocha ngumbu ningende yeah elda chinkwana nchiabekwa bono nkurigore kero kibora ibonse ya Kenya omwana omino in the name of Dr. Fred Matiang'i rengenera a very powerful cabinet secretary ya serikali omurayo kana bonse ya Kenya Uhuru Kenyatta nero raririe nkurigia ari chikura urochekenge chikoko affect in any way that's question number 2 ya kabere chinkuma bo chabe kurunga nga mwa umerana ama ene mu umerana no mu umerana kimwa kwana osene cha bado ko osene cha mwa ngonyo romora umerana kunora umerana inche town ya lionte kai mwana bo morise bado tutonywe cha abantu ba ketibiche mu umerana aina masori ya bara bata yeah kintu ara kumerana mwa kumerana Dr. Fred no do you think kubori kwa yana ya kubori ngo affect in any way go say have you thought of na never challenge which is no ena nkete no chikura chito una bagoteba your excellence chire chinsi ni ganga ni ntuege sakwe asebiriye bisakwe bikebike na aba bagotanga chikura is a game of numbers ngaire no chako china namba bako akoichorie kabu kyao orali guko muri wense yake strategic kwa bekire in other words yes chikura yonko nyora chikura kurusi nyore chikura kuru Nyanza nyore chikura kuru Western nyore chikura kuru Coast yonko nyora chikura Kenya ngima Kenya ngima chikura ja usichuka njikungira amini ugo president no manyitabo so chikura njema itanga nyora chikura kurukira ase Kenya yes actually your excellency ndo rangu ataba secretary nga kusikorakira ko chande ko lige binte biga ikolo mwishimo atakarara asa maskana mane nganje tunya ko kombe ka tuskire tukara umwishimo his excellency kwa mwishimo Dr. Fred Matiang'i yana ko to coming ya gacha bakanga gali abantu bakatara iga bagikaba kisibusi stadium matari when are we expecting kora his excellency
David Maraga ngwa konera wa homecoming igombwate plan yane bunango kora siasa yane kiro muntu maita gwate keke njira yaye so tindi kubwati ngani kinyare bakora na njengolo no ege ntwa nongo kora buna bono iga inje yongenderete kwana n'abantu yongenderete kwana n'abantu na agendire Kwale na agendire Migori na agendire Omabei na kwane n'abantu gusi na jete Kirinyaga ngagenda Meru ngagenda Isiolo nimbwate mipango bunango kora Your Excellency kero kuria mangana wo ikaraboni iga na asime kutana iga tero to kunya kwanera bado igento kiligeta bake eba gusi nganje tumekaba gusiba minto tumbo joto kidogo ntumati abaga tanga mna intuma mo gusi abaga taba banyanenga matiangi tutagete da mheshimiwa David Maraga tigara abere kanisa how is he kwenda yon speak affect you as a person now mbara bibata birego mheshimiwa ngo alenga sama tanga ya mogali bado ndo bakateba from the behind nga matiangi koko kuana bantu bago shout matiangi yes no Kwale yes ngwa baroje mbarabi yes abana bali bararia abana bali bararia na bubondo bawo chigoteba nyare bo tebire mbabwata maoni yabona barabo yes abana muna bali gari abandi baretirwo ororo na bubago teba nga nyare benero oregerinde tubwatigo igusina maona otwikira abu no twikira gabu you know ebintu bire tutagwente gukora bingi bya machezo kwachire uzi ari kwaburiria abantu bakandire ngantu tutagite Maraga umuntu tutagite nyare bweka even aba twarara bagaka sana kurase binyoro abana be kurase chinyomba chetu cha gusiga batanga ndosturangiro mheshimiwa Maraga mheshimiwa Matiangi baisaranse ke gabato montoyo are you ready for that akaraba gucha ni atugukwana na ntagusiyo atugukwana by the way kemo kan ngatayusiyo atugukwana tukobe president ya Kenya iyongo tukobe president ya Kenya ora chakera ko mheshimiwa tora kwana yanga tumagocha national karante na inje yes excellent igo tugukwana gente kingeusigeti umugusibweka no ngeusigeti umugusibweka akaraba gucha gukwana igo urasakanya arinda abantu barorora abandi ku western na baro batagite kuigwa mangana ayinganaki because abantu bambure tintinene tari abagusiboka igomburiria abantu ntinene n'abantu abange sana Kenya so abantu abu na barabumba bwate gende mugusia gote angisi so ikyutarie gendo mini muntu ya kumnyokeranga nga abagusiba akoririki bakwanirega iki negento kigwecha gocha gikwanwe na ndi kerora kanengana kigwena gukwana Your Excellency, charity begins at home. No one does support from home. Kenya, including your family members. Barabumba itabete gusura nyoro maete mungina kotenga nche akiuta kutigente kine kiabana siasa. Tumegocha kurugusi usinaro unaona twaro rabara ibande babwata bara elected leaders aba embracery tiangi agotara no mo senator kwa county ya Kisii Richard Onyonka mjumbe Kitutu Chache South Anthony Kibagendi negatia bara bagotara na Matiangi kugo chensembo yakabere Daktari William Ruto the sitting president yabo atababo Jafet Nyakundi babo Silvana Sosoro aye muraiki kurwa gosembara ikikurwa gusi bako embracery bagoteba motari sabali na ba ngaga your excellency igo tobwate miaka ibiri otakora irangora otakora irangora wete bagotega nda so karate tu kara irangora ategerere sije otobwate miaka ibiri tasoaso bachori bonene tasoaso bachori bonene abajumbe bonsi pi abuba bari bajira bachire uracha kanyora mambe baonjukire bachira sende ngakiri oli rakwane no what strategy you baonja tina de bangu chinde ko baonjira bo kabase ko ucha bondo baonjukire ndi bambwati oli ngakiri rakwane nana nago tena ki atubwate miaka ibiri irangora
Nekebe sana soko liyo bra ibunzi. Irangora ninje nagotebia nonye ne mutinyo yomo ebintu birago bigonjo. Excellency baite batabanga adeng politics. Ini miaka kete menge sana. Abego politics is all about the perception toko na we and everything tokora. Actually never a crowd can manipulated even in that kind of hype. David Maragana. For you, what is your strategy on this? Tiango Devi. Emia Mwakuyu will say a Chikurechi. Chikurechi, injury you work una Mokagret. What do you mean? Chikurechi, injury you work una Mokagrete. As it were, Kiri Bintuna Viaga and Kenya. Aba Kenya abatagita umurai. Aba Kenya abatagita umurai, umurai which kuraense ebintu bigendere ebintu bigendere takokora. Burana nago tebia nkwarigere libunge gari lya abana bakogenda ali. Ebintu kiri kyara kogendera mambi yaye. Kyara kogendera kabiri mambi yaye. Anga Kenya teyo. Anga Kenya teyo ninje ngotebi. So onga kituribono asubura ibwa ikiri Kenyeje kura njiru jwa kubuna mukagerete Mheshimiwa meka kura njiru jwa karati gaya natenga kura njiru jwa kubuna tukagerete aba Kenya ba iriruwe pa Kenya si ritote anginya si egesungu omo Kenya tima idini go semu bwate chibesa no nyene okonyora no nyene umuntu no nyene no konyora siringi 100 gasi enkongu sana igasi enkongu umuntu no ene bibarua abantu bari kuri bakora bitayo asigo ense ya ikere Kenya yabona iga musa ko kairanga chikurangu chiro wako buna cyari wako kare Kenya ire bono igetagete abana inchi buka no na abana abake no nyina abantu abagatu yo bagotanga bono asitwe ikeire iyo tutagete umurai ugutinini Kenya onye umuntu tagutuko ugutinini Kenya nkogwire Your Excellency ngwakwanda mangana alengete okurangirwa chikori kiroge keigia naba Kenya abande bego baterenga kero muntu nabate muntu agota umurangire boni go bolide Mheshimiwa Fred Matiang'i atenga chenje siche abandangereti boni go boli Mheshimiwa Daktari Samoei Ruto atena njentuta boni go rango boli gashaba batenenja abantu bamwe babatere n'indutete specimen ayingo kurangireti abandi bandangirete naba Kenya naendo nyugutete kumanya genda kore research yao abajensi jensi obali magega yane jensi abali magega yane genda koro amini your investigation your investigation jensi baliwa chabantu ara kura ne baliwa chabaka kura ayo mutete kutwara kugira na baro ekude egomba to kugira na barabo omwako emiana batengi emiakeje asa mini chikureji to kwanda 2027 yes yo joja ko beta bauti utana korora kwanza bwangoiga ngote bitura IBC rindi rike jichensi bandi kisho rindi batwali chikura Your Excellency babwati chikura tararu ase point ya ge ya jenzi abegara the same people yom to job but mbabwati morai mbabwati tribe partyless and everything leaderless bako yokurangire tuna jenzi no rulyo because mbabwati morai ratenga for example mbabwati yom to bogonko nero turangire no in the media yes are you in the media yes no roje buna bakolika so who called you who is the leader ya agency I mean the leaders mangurangire ne leader that is yani from CJ that is me akire na roje bintu buna bigenderete ko ne kigwase abwa bajeta abandi mbajeta bwone yes na again social media no the social media Facebook yes. YouTube TikTok X where you follow politics kwa chiko genda sana yes koba abarayibande twarorere bakoba buna mosyo kingpins kurwa chi regions chiabo kwanyora batange gesakukyo murima yatenene nyarebe gesakukya baruro chegi yatenene nyarebe aye no bwate murubiri onde bwo kobe kabagusiamo eri ndobe kingpin timbwate mupango uyu totagete tinta mupango uyu tinta ikobe kingpin igonje njende umurayo Kenya na ende egente na kiakamo totagete gukura don't interrupt me egente kina kiakamo totagete gukura Kenya abantu bagochorwa
ase ng'encho gose na egesaku kiabo wacho bamochora okogenda imaria omonto osinywa egasi ochaka gokora ebinto biabo nonye na abanto bari bamabo bokatari kubakonya ekine kikegerete turi Kenya eri iga egasi turi bono ya nomaete ebinto biasarekire uchumi yakure ase ng'encho abanto bagochorwa ng'a egesaku kiabo giachire kiabwatanire neke giachire na kiki tutagete gukora erinde abarai bachorwe kuringana na umurai uyu record yaje na kire umurai uyu natene nienzi bono iga osekurigiri Kenya ikintu giitire Kenya nande ikini ndu manyete mwesi momanyete no bwibi obokurumi omugusi yakoro kobokurumi omaito muibi tiambate muraze kumanya mumaite ke gusieke omuibi omonto ore gocha bwerio iba chombe ibero ino muibi omonto gocha bwerio tama chombe chiao chionsi ino mukurumi kwani uri so ebintu tubwate Kenya bono Yes. Biaruro goibi obiro bokurumi kene egwiki ngoeteri totararora chiskandalo tugachakira nereriye bantu yachake tugachakira ghost schools chibesa chigoto muchi school chitaiyo tukanyo chibesa iyo maete besa iyo omuntu usainirie chibesa kurwea ekiganje gya serikali kwani uri omuntu approverie chibesa chikurwe ekiganje gya serikali kiagenda school itaiyo na ndio turi kuona shilingi 10 atu kuona milioni ni bilioni ekaruoro igacha e-citizen inga akana jwese kabire yega eye twaro je juice bunegenderete lero kurigora na muisonde ejinyagitari kibese kiwaka nugu kinyagitari kitayo roje kinyagitari kitayo ekina kikegerete bono I don't know uzimbora no muri ngwana muri dispensary amariyo naro mariyo na dispensary obu akire ogende uchi sauti muguranga nyamache ni kindi buna nyamiranga garia na agenda chusi kuchari kukwania abantu ikine kigindu gichandita abantu Kenya ngima okogenda kirasi kibese nchiyo abana aba bari chisukuru abana aba bari chisukuru kibese njiri kuriye gukigenda chisukuru lakini kiro mwaka budget ne roro y'ikibese kigokora kigogenda kibese kiagenda university bono ebintu bindi asande byatenenire tima idini we myaka mo jete university inkenga kina jete ye university onye serikali etari kuru kibese anga jete tinsomete ngote bye vijana ayagara na ende school ana urite ana begete bikoro to byane tangania karangwa form 1 andu to mutumu ona rweto muchumu taka lakini asenye nchu serikali ya rute kibese nkagenda university ngasoma lero muri buonega enkiwe karango watebigo umwana umuntu mutaka onye nduri kurinda na abana bange sana batigirusiko abana babanta bataka mbari konyora usaidizi elinde bagende baje gosoma onye nto konya Kenya tutigi ubokurumyo bona batebya abana abagutikara sikabange sana abantu bakugenda umuntu akwenda nyagitari muno numaita abantu mbali batagite ki machine kiri bagokora dialysis umuntu ekara ikire garia umwetiga ngabuno umuntu ochobune rukiangure ore getirianda umuntu yunki atagete ekara konyora umuntu akweyana kweyana atari onye tago konyeka umuntu yagukwa okuno koko be binadamu serikali yaitu igirororo amini katiba egoteba nga ebintu mbire serikali yenda kuru aseka mukiabo no kurwa marioba na konyora abanyagitari kibese je birupaka ense yatenene igonta gitugucha ngira nigendo kerito kuruke egesongo humanity umuntu arorerwa mabera ngana nuyu mutaka no mukenya na ngwa kanale tax ekara ko gando ugure chumbi ugure esukari wakanire tax nere igatakire gukonywa
Your Excellency, enganchere nkona chasini ni tu naidonge ngoiran mage gasini. Na tu asemia mna nchemia ke arrange na raki ni go chogo chomna devolution ya chito turumboka. Your Excellency to gora mangana mangering the corruption day in day out. To go just scandals day in day out. Gwa beto mosijo kanyora libageria bene ke makobo motini go gambira sense ya Kenya. As a period ya once for Your Excellency. Why didn't we see corruption ke ko korara se o se ke go sira under your reign? You know, iwe wende kumanyanga ki corruption yako ba investigated. Kwa nyugule. Iwe koranga meaning ke ko ba investigated. Umuntu tagocha bono antebinga Brian totebena ye judge yekuruku Brian wakirwe. Yongo mubulinga wakirwe. Ngaki ngayi ngumwagite. Usaidi una ubutari gocha. Kwa nyigule ubusaidi una ubutari gocha. Asebu arenge ubusaidi bu arenge abantu atuwa barusitiye gasi. Onye gukonyora bya history ange umutiunyu lintaraje ko ego CJ. Yona atenerete ege tribunal gete yare go investigate mu judge gete Kenya. Ubusaidi bugacha tukarike report amungwano yakarusiwe gasi. Kwa nyigule injo munyakirugo umujaji yakarusiwe gasi ubusaidi bujite abanda bagukwana nga wakirwa oyo wakirwe ngaki nekeronde gasi ya chief justice yotobute tiji magistrate nyinga sana aba jijaji jine chigachoro to kabakorera because inji naringa chairman ya Judicial Service Commission tuacha abantu bandi bali bagoteba nga yokolirega tuabarangari nganchu muri ubusaidi basira basoeli nani eseri ya Kenya igegote umuntu tagucha bono igiri ndonte binga nyarebu ibire elinde musibe kuikore to ubusaidi nizo kumusiba kwanza na naye ni numu gutanga goteba umuntu namanyete eseri igegote banga kero umuntu akoreterwa mararamishi ubusaidi butuke bwa mararamishi nje buyeke garonde chief justice iyombeke petition go zine 200 ichaki ngachi go tebanga maraga okolireke Judicial Service Commission yakarangiria bantabu bagaka chingako biyonse bibi gatutu karatiga tiango tebye bono Judicial Service Commission yari kuiranga maraga abantu batebirega yanga maraga gariga naiga yo bari komputegasi kwararire ubusaidi butayo umuntu akubuka bagenda batebe nk'umuntu na kitoko kora tumurushi gaiga erinde tokora ibintu bitu na tutegete gukora bakore mipango igo onye busaidi mboyo kendi ngiri gukora numenyete buna bono iga umuntu takogenda kuti musibi onye busaidi mboyo so ekareri ibintu bine bibi arakoretu Judicial Service Commission igo tuare kuburi busaidi mbwa toka asinga nje binde biri byarenge byo burimo ne binde byarenge byo bokene abantu bari bagwenda kore to busaidi mbareta that's why we Excellency nake konyarekana karo konyore bigambere bite binge obusaidi asaba yo ntaba bakore obusali obobokoboke no bire ubusaidi chingo konga ibete kabisa umuntu osubire myaka 5 ndo osubire myaka sinerenga lakini obusaidi asaba ndo bakore bokurumia serikali mbuligo and if you are elected president ingakibonora akorerinde inki kibondo gorupa kabantu ba abono ba okora mangana ya manene kurumyo bo nene basta kiona ambo site bwato kana inde bagora kereya from what you're saying it means abongo so abado bo site bakora corruption ya ndre chia busy bo site bwabora and life goes on and by the job no can the same happens especially as Ishmiwa not even anyone Mheshimiwa ngoja na PG akora keta ya UDM na UDA His Excellency President Natanga paka we muigire ngende kwa parliament but don't anything happening since PG Mheshimiwa we are we drawing the lines no that will cover yes wana ntegerera bono umuntu uri kubwatu nengo kosibwa ubusaiti ngutuka boli kwa nyigule investigation yako kuri ubusaiti bwatuka mo kutite gusiba muntu nonye no uyibwengo ko wateba onye ubusaiti mboyo tari ngane kutingo tetea no now ababande ubusaidi go bugukorerwa aria butararete kotiri kwa nyuguri
igobo gukuri ruga rutarare tukotini so egento no roju na bona iga mwaburi ngoma ne no tebire nga chibesa cha ruru ya ma kya ruru onye ngwategerete kurugoro na muisonde na aburi dio manene uyo omweshimu Ruto atoe obusaiti atoe atotebinga muntu kyuria babunge kibali abaye tukibesa na endi ngubaete because kibesa na tete nganjirure kibesa kiro kinjirure tima etinjiro gusino mugana igatebete igatie bali barweto mugaba na rwete na batete inje egendo na igwete ngiringa kibesa na kwanete nga yumuntu akurusia 150 million onye kiaruru 150 million mwarorire ubusaidi obuna bututagitira isiarete ngise kobe kirugi kiari bono iga tingo tebya bakenya nganya ngomuntu na kibesa njeru etwa amoko morakotini tiango tayibona ibintu ngiko gukora ekarondi rais wensi igo nkonyora abantu we will get abantu bari bagusia koroka chinchumi bakore investigation properly make sure nga there is no interference bantu mbayo bago gusariyo busaidi na ende muntu tayo konjura naba abasikari wose anti corruption commission muntu tariyo kuba onjurana aburi bande nabo rasakonyana n'abasikari yabo bagwaka ekerole raisi igo serikali yebwata maisha amatambe sana obandu bunabu kubanyora raisi sana igonga inje manyete na ende I mean no mayete na ta chairman ya police task force ina kwanete n'abasikari abange sana igo ni manyete ng'abasikari mbarorora abasikari mbarawa banga abaya sana na ende basomete basikari yabo mbaraye uribaga uikaransire ebirugo biri byengenjo abasikari yabuna bunkonyora abande mbatebinga ensi yene yeino kora investigate nje tintagiti mubwati amangana go simo monkorere kinyumbani kende igo ntagitika ubusaiti burigi kwe linda bantu babekumi excellence ida kaya mo kero tora segane yo ukabomo na chibi no manene ukabomo okubwa trichikosa naenda machika pakaya wa kibinafsi abagwa tenete naro ambaye among I remember kogo tebanga to kole meme sabato ambaye bere ukanalify owocholi utaweti president bose bali bakubuli runga andega timba kokole timba yitu sina sengenjo kwange CJ pono gango ichore obomo oraibwense ya Kenya tutebe gwacholi ayo monye no chora abantu ayo monye no twara abajumbe abandi baratake toba betri nakira kuri kubwa trichikeri rinde togechi abantu bandi oranyoro ko iremere abandi bakugusira asobora ibwao rinde no namangana nga impeachment na acha kwanyonga na no gwateti bono tutagikonyegechi nakyo gokora because yalbo nilichigo gwango bwati aiga no ngo jikobwa trichiko bono mono kubwaga no ngakyo gokora to gechi abasari bagotiga bonse over impeached the next day irangana muse na igure you know yogwate bangangatenina ntari kokosua yes canal fire election that's why aba Kenya bandangiri inchichintin nikugeke kwanyuguli yes no mayetenga na devetie president Kenyatta dissolve parliament yes you know that yes national gwateti bana national gwateti yes ibinti byo ne bine na kwalide na byo aba Kenya batebe bagotebanga CJ nchuga ya na yurate ni enseyi obali boli kwa bwata senge kwenge mate kobe CJ your excellence di chiko ndigo protected tayari nane president di chiko ndigo protected togo chakubutura isi unless bakubikire scandal gete toli mokurumi ono ga igaro mate bakogo kya abantu go say next day and onyore nga you are shaken what will you do di chikerio ili roro no na eri go protect diango tebi nayo go decide ya yo mutu oime uchake gokora ubungarangaria nigwete uchake gokora ubungarangaria ogwibi no nyene mbrai wande no mundu bwe kanisa yes
ikanisa nyasaye gabwate 101 ways na ubutwe gazi 101 ways yoko make sure nga to kuraranja tigabana ngo tebyo gotebanga igona arenge protected egaronde CJ si richi kirio riroro class umuntu in fact riroro class umuntu iye gotegemea umuntu ina ki ngakibwatete bwikomanyene enkoro yaye na kieko motebya injiri mu Kristo na nditi nikungainire na nditi nikotebanga yaonkara mu Kristo mu yakubwa abandi no lakini bunango some Biblia yane ni iliye gotebana ki kore igasi na magokao onyore bintu okonyora nya services ni Biblia yuko gotebanga umuntu utari gokore igasi no ene ndagira kwende kuragira now ogotebanga nga kingo cha gokora abantu bali tujo gokore igasi na barabo na kiye kogera ndagiti ritanganya bakenya bamanyenga muntu kinde ekara bakenya bamanyirenga igonda tujo gokore igasi kabireye abantu bali tuja kubwaterana na barabo abantu bali tuja kubwaterana na barabo yongo batebinga abakenya igo banchora kubakorera igasi onye mwanchire muje tokore igasi na barabo karibu sana tokore igasi abantu bunabona abangu chikochora bago chikoba chi minister ni chi permanent secretary minie karo secretary yes yongo koro uchunguzi imanyanga abantu n'abantu baje kuja amuntu nabora akora uchunguzi na tonyora ngo wakurire kiregendo n'abandi bajijororo abandi bale gusibara abayibi the moment yago tuka no buibiga oyiga akora agenda ngatumaje kuno gukwana mangana ye kuru nyuma sababu ikine gigendo tutaite gukura so abantu gotebanga yongo kugenda tuli chikurechi abantu yongo goteba ndunga abantu bali mutagite guje kiombe gitu mochaiga incho abantu mutagite gukorera bakenye gasi batari moja kuiba emishara ikuruwe bukenya igere menene kubwa chinse chindare na indi tiga tuige tutebenga ki umuntu naye ekara kwa irwe gasi kari umusara uri kwa irwe na ndo isadeke no musara uyu abo abazungu bagotanga live and let live ayura cha gucho oyo kumusaro na indi bindi mbira uchi kuiba umanye ko gandi n'ubugima bwawo abantu bande barabuna kitagite bamenye abantu bana kitagite bamenye ibintu bine bitutaite gukora na indi genteke nentaite gukwereza na indi tutaite uchi gukora ni no basera abantu abachumba babange bebekire bona ase atagitenga igwikase era abantu lindi bana kumwakira chinkobi igente kintu tayote gukora 2032 20 igente yokonya kyarire atutaite gukora Kenya sababu abantu tutaite gotebya abantu nga chibese chimuko egumogoserwa achando bagonda bachikurikaba abantu baganda bachikurikaba moibirwa kinyagitari kyatenena kisukuru kyasiekwa moibirwe umuntu umenya guja rikikure kyekirange okwa silingi 500 silingi 200 inga no gosera kwamenya kumwakire kura yani mburi rikyo turabe Your Excellency kero tutigate bara samangana ayo mnogento kwanera igo kwa betu menya kiro we task force yokuria mangana reforms ase mangana ringete police na ase mangana boigo kuriringa na kie service ya abanyanyi mbere na kila kitu ilikuaje. Your Excellency tukarora you are the same person oagetu tia gaskara madama na kwanyale gaiga editore kwa dio atimisha bado ilikuwa saba I guess okaenda street gari ogakwa tia ga site okaenda baka ase ketasele kama kabera gari kiabo chichi nyomwe yo barali chiri forms chiago echi kwa alkora ase task force ye forms chiga don't you think na kwa bete egwate you are the test of your own medicine anyway because reforms chicho chia koreka to sabado na kiorocha anya yo CJ yakakori tiaga sa about injana jo baba Kenya baka waida aina kwa biru manya kiro go we task force yo koreka reforms bado kwa ile tiaga what are we telling Kenyans? Okay, yes, ona ndegere bono ekero ko be task force yo kuri ka recommendations whatever kige koru tari ya yo gukora na ringi president ngenda bono iga mbe president iga recommendations jiji nari gitari na jingu tanga ko koraki ngutanga ko tekeleza ekrore chairman ye task force igukuru report kwa serikali
serikali boniti ekoreki etimise noroje echi school noji university no maite chi commission irenga chi akorirwe chi task force chi commission chi professor chi abeiroro chi arikire chi report chi nyingi sana nandi chi report chi nyingi chiabo iyo chirikire buya sana serikali yekurigire bali bare serikali ime barigire yasinge njo babwate birengere byabe byao babeke report iri kando bakora ibintu byabo na bakora. That's why is chi school bono chibwata bakomuna chibwate ego cha ku CPC e program ya very recommended na ndi rengia ego cha kuru mutuguru abantu batara kore mipango abari mu bayirwe because yeyo matege ego change kuru system ye yaga ndi system ye abari mu abatakiri kuirwa bakoriwe jidokoroka in service course batebi babe prepared CPC ya tagete binti bingi serikali tejete gukora lakini asenge njeta gete gusine chinkubi yakirwe bakamnyokie bintu kurugabo na kiroje mitandirega so nakinalo bote naki task force ekero wakurire gasi yawo taria yana no gutekereza follow up teyo you follow up teyo karo kwa recommendations no. Oh, your excellency, do you feel like even the people kwa na geringa ngakwetia gasi ine no na kiwe na kweburi Kenya tingi tukuruta magana garia kwaroje kuruta magana a peaceful work warenge atwarenge peaceful work yere a constitution again na chirete garia abana mbari baitetwe 2024 abangina bakulera paka bono serikali kende ngiana gokorwa abantu bali babaitete mbana kuirukutini abana balia nonyene bagusiba gotebanga nonye abayibuli babo mbairi none chukulera chuka ekerongo chikurigiriria kero na arigirire tigaria anaroje ngano abantu abambatakire na barabuo Kenya bamanyanga bakenya barororo bako bachari tukagenda liringo akwetia gasio turi nabangi na babiri abana abangi na abayibuli babangi na babiri abana bakuburi tugasambaratisho kabiriria ekero bono gwakwe mini tia gasio kabiri bagateba abana bagateba nga ufucho yare ngororo inchi ngogotebyo usikuchikuriye clip eri bibuya fucho njare ngari no nensinini ene serikali yego sire ndataget montage ajiche in the streets mushmachi egere batubirire ibintu biri bikonye bakorire your excellency ibintu bingo gote bitutaget gukura umuntu tabwa ubwata mararamishi na endo uroje ngatari goko amintari guikiraniwa umuntu yagende akore demonstration munatakeire in fact yekarongo ja guchorora karaba akora demonstration yongo tuma abantu bana ngagenda umenye abantu balinki imechanda yabo inki imechanda imburinga inki ekogera tutarabakorera your excellency about tukata se point hivi na watikira tabego no kwangina banga bali abakenya bado mnatonalete bado bagote banga yo his excellency okorevia bado muri bakurta magana kumoina abandi bagatabanga yo one ene content ya to create ya online abandi batango ene activist ene chbasi ya activism apime maiti bira una kwa approach yidro ye narrative na re ya ganderete abandi batebo yo ne project ya erujibeze ekunu wacha wono menye kogenda gari ya ndikurigiriria ikia kiwata wa civil society na jingo jikurigia abate kijana nyabire na wasara ile yo excellency nje nata lakini ni genda mubatebie batu abere bono ebintu bine bibyo bwana muntu akokwa na ndo meta abantu bandi bakokwana ibo amanye tingu bunu bulimo lakini ukwana muntu buno yo wenda kumurora mabera twatigere tiro igondo chichire chidaka 35 nemo igoro ya chinsa isatu tubatange chidaka 14 tokoro mu bibiri asengencho ende biro biri buna twabwate bitaseni bingo swabara samangana meya ono timanyeti ndo chenga we need to engage funds about television timanyeti koru ase KCTV ni manyeti kwa social media platform chino ne namba yene rase screen na kibabura boliri maybe sije na bakobwate karamu anya iri kelinda maburi onyaga ko batano amabari ya karakuboruga ndayitanga gitayika ibere ingereza bagusina baro boigwe ngingo cyukubakorera ko kwatore parting shot chida kanga isatoiga ukwa naso wagaruba sabe chikura bagusikia raboneke gusto gukwana lakini tsote ko arana ki
abantu bakona online platforms yetu nabo iko chinamba chira say screen. By the way, kero kuri platform Jones P nabo iko kero to bage check isi Hot TV chujumbe chiri gane chinyinge nganjire tundinge terega ya sobwango abana ara batakoronga aizo okoti atango molisia ya ga karate gapi. You will be an enemy of Bugusi community kama utasimama kuwania urais. Yes, inayo mama yo ndo mauska kujukurunsa takoro kubikunde Elijah atanga huyo ni Ruto project so that he may divide them with votes. Yes. Huyo ndo makobol bado the same naro kwa Haron Nyakundi ako insist on the same. CJ, can you come out clear? Are you Ruto's project? Yes. Are you got yango arikuruga iga kore said yao? Yenda tekolgiriga iga na rego tebanga momboreriga Matiangi n'abakenya bamuganiriye atenene gwetera chi ministry atenene naenda agakora buya erebu na maraga kona alpha election ya 2022 yoka iganegera arorenga naisane kubori uburayi bwense gose embeye na Ruto nero motebya soke nere yeke ne mangana yu Ruto korara karase metu yabange CJ nabo bwento onyaligererie birengererio via yembiri via samangana ya economy ya Kenya oyo nara kubolinga. Do you support the empowerment programs chabere chigokoru ne serikali yera oboniga oyo nda kubolinga on NGCDF ngaf Senator Oversight Fund road levy segi between governors and members of parliament statement ya oneli kolenga na ne enganeyo. The corruption that the president alleged on members of parliament yo nero negen tobabori gaina se message chira se number yetu simira se screen wande mbale ga social media platforms indigereri maybe ya bwango Jobra tema ko Kenya needs a straightforward, honest and man of integrity like Maraga. It's high time we got rid of corruption once and for all. Zero corruption and better management of the people resources. So you got a comment here. Mzee na kia Kenya needs tanga Matiangi tosha bantoga igando chabako abande bakona magana Matiangi timatikara kwana nke birengere bya abande bararure kutokonya kugirire chini biya muno na kwanire ya Tindi project. Yes, Tindi project omuntu yo gotebanga ne project ya Ruto nde aina yaye aina ya rumutuo yeimi Tindi project na ndete inko project ya muntu na kaniringa onye ndinare ko project bijana di 2017 ngutani election you mean you that one devinga na onye nare waku that time onye niri yakina kurigia angalina nari nyorete yakiti ko iranje na ndeti ko kora bintebi na ndo kwanza ama akia ina araga rire Kenya bono ense ya bugundire tingo chiko koraigo omuntu kuna goteba nga Ruto project gendera ya gotera lakini na kani je omuntu ro orengereti na ndo ni birengere libya ororire nga njitin project economy enzi yitu ya serikali asengenjo ebintu byakire abantu bona abantu bakurusiku batagite gukora investment sita abande bagotebua akaneke abande batebunga karange share e company yao umenye gukora biashara Kenya ga abande batamire onye mumanyete tebye bagusinga abantu bari barenge bakora ki company cyarenge Kenya ga cyarura cyajiri Tanzania ikindi cyakiri Buganda eyo akara ko ganda mata abantu bakubuto kurukiga gabo abantu babutira batandegete ebino bibintu tutete jugurigeria uchumi rinde ekoreki eonjore abana baitu banyora kigasi no ne biashara bikorekane empowerment osekorigeria KTN na gikwane tegenti KTN TV na gikwane gose marakarenga kirine kibesa muibeirwe na ndimo moko ewe rinde mujumo akakikura mwama abantu muna lero narara abantu bagotebunga abantu bairwe kibesa kimia moja obara ochu baraiga elimo ituriga garana na nyomba go change obaraiga usingule ko baraiga me gotebanga chaikirega tutam umuntu yo kora kibesa iki tugwithiwa kibesa iki na maki amaki ayibono na romogendrete ni kuna gwakwa mogendere kuna gutigararia simuri ni chikuru abana batari kogenda kibese kini kimwe ibeirwe na ni moiranirwa mwatiso na kiro kyo ekindi kinyinge kyakire suku kyasirire ekimwate ba jeja NG
CDF. NCDF NDCF tiri constitution constitution yagoteba chibese che serikali ichikuba marakabire national government ni county government abajumbe bagoteba nga chibese nabo bamanyeta abana bara bataka bagenda konyara chibasari abana abo bataka yo bakubi marieta bagucha nonye ne chichivu na ba assistant chivu batebe nga omwana uyu amaene na korteki ilieta ribe open bakoruga marieta yaire ruwe gavana abantu bonse baligireti kibesanye cyeje jenye mira county 10 billion shillings cyeje basari kiruwe linda kero mwana anyora kibese cyaye taringa ne cyumuntu agikoye wirinde acyakira abantu kigura gende kyo nje tine amini ongo epinge kyo because ngibwati sheria so ebintu nabi tutagitugunjiriria. Your Excellency, it's a comment that whatever you want to engage in, remember, you are respected so much. And you are respected. Please, don't lower your dignity and your societal status. Always be God-fearing as you were and allow the Spirit of God to reign above all. Don't know you go teringa CJ Maraga tosha. Your Excellency, tutaragenda samangana tutarago joba maswali tutaragolia mabori ande kodanga no moligeria. Your Excellency nganchire ngobori. Politics is it's all about we're not at the Hegari or Tambuko Chimoinari. A party on a party, okay. A party on a yes. A party in Jemate Buango. A party near in Jemate. A new one. Was in made it to they were directing Nero Tayari, was a party near already Tayari. Mojo Monara Wango. Excellence, Larago Kongoli, Omogambi. Both Matiang'i and Maraga are good leaders, but they both lack organizational structure and strategy to start off a national presidential campaign. Ask Justice Maraga what he has done in terms of setting up an organization structure or strategy to win the presidency. Yes. As a result, a very, very competent team. Very, very competent teams. There's a strategy team really igutenenera kabisa iwombwate timu itenerete kisemi timu itenerete jama amini ubunyaga oburwaria timu itenerete uchumi timu itenerete kikurangana ki amini siasa na kigo chikokorwa iwombwate abantu nanda abantu bonse pititi ko bakana no entruru abuna abantu bakiriyamo bagoteba nga CJ yasengi wanchire gotokonye gentekeiga na inchi omusado ne kurwa ne gasinere yengo okolera so etimu ne roro umuntu to gocha gochikero geko chikurigikero geke onye tubwati abantu ngana kiyo gokora siasa oyigakoro etimu ne roro yigakoro kwa kale bwaboba yigatali mogusi awatanga I may not understand the Kisi language but this is your son has my vote 100%. Yes. He stands out for integrity, just what Kenyans need right now. Thank you very much. Ono kwa igule. Garabate. Oitario mugusi. Tero oigule onye gutaburi agento kemoiga. Oigule. Igombo ata bakenya bange sana bagu support. How will he push his agenda in parliament when he has no numbers? Doesn't he think there will be sabotage from legislative arm of government? Who tells you nothing but numbers? You know, I'm going to abandon what I want to go or more the guy. He's going to be an MP. Is your candidate? No, he's going to fire. You won't bother Bangazana Bagu give. Baganyete na kinawa tabiringa karaga nyakitu tuliza boli Robert Monda kubolinga karibu sana mheshimiwa lakini rende mbago ikaransa na Matiang'i baigwana nito tu aromura yoyo mo to support in full numbers. Ina irana iririchi we tayari Evangelist Evans Obegi teri abausibo kabambulira intinene n'abakenya bambulira intinene abakenya abuo nabarabumbo mbabwate essay in what I'm doing. Naro kwa Evangelist Obegi otebanga you are a what competitor and I don't wish to underrate anyone. Oyagurunga Evangelist Evans Obegi you are a what competitor mheshimiwa we shouldn't underrate anyone. Boiko bena domoko mwatebanga arombu yapio gotebo murai. Nago sabira maya tiganya satu ikiaroro atoyo murai abigo burai yobuya. Kwa igule bono
kwa igure CJ sengencho so asinge njumo nakina ko tayari na ki Yes. mundu ta sa ko ngaina inga maraga to support bubari kitetari timba manyeti naende Yes. CJ sengencho biro ona ngocho kwa na manga ari muri okamebi ndire kiraiga inde ko ari bari kwa na kyara ndo chenga chera chira ke maronge na nice sana na ibire inde ko na chira kainya iga Yes. ukwanero mugusi kwa broadly matoyo mona ro bori ya gankwa kwa tenga ria meremeri kwa nkwa egu ngwa kanto ko le mereme sabato ono ya kobori aiga bono mekutano ya sabato na kyogo cha gukora no gende mesangerekano ya siasa litukuria sabato ne libo abori gaiga ndo makobori nga iranyarikana ende kwa biro muraibuense na national celebration sinjiri cha folio litukuria sabato gobono ogotige kanisa ogende kora bosre nayo muraibuense ogwente go hold the national celebrations. Yes. What is your take on Sabbath? That's my faith. I will keep my Sabbath to the end, because that's my salvation. Just relax. I will keep my Sabbath. I said I will keep my Sabbath. I stood firm, and God was on my side. Naendi Nyasai will be there for me to the end. Now, kwa boringe megutano siasa. Yitingo kwa megutano siasa. National celebrations. National celebrations. I mean, any thing they can go on. A deputy, I know you can and they will go on with those celebrations. But the president is the face of the national. Also, commission ya mo. Also, commission ya mo. Na ndaba ndaba manye tinga celebrations. Even we are bangi weekend. What will that do? Yeah. Yes, ono kamera nera ali. Chidagaka twakoire paka up tunonyonye kuganiti sana. By the job a minute to this one. Your Excellency, in a minute, mbata maswali ya quick kuandike kura saba ligere. Oyo akuboliga, mbolo mheshimiwa korwa Ruta Mane Task Force, mane kumena no mheshimiwa Daktari William Ruto ba anyway bakwa na anything. The second thing, mane kumena na Raila Amolo Odinga. The third thing, matiangera ngwera ndiri. So mwema ndiri. Kore yega quick one. Mwema na bara yabantu. No. Dirina aya tu mheshimiwa rais ili report ya nega mimi nalia are njindwa na kumira na no. Thank you. Your Excellency bona singe nchebiro chida ya kanisa no yoko kwana na Kenya obura no aroyo moko bolinga baro re pay bill na kwa rosiri gose abakora ba rosiri anda bona bokulirie kamera elia 4 minutes 5 minutes talk to abagusiasa babeta batebikere yo soganeti nyine kuro basana biamono sana abagusiba minto na bakire biamono azikoba na intwe marobe yega mwaligereje interview yo na tuagendereire na batebiye ndo kyagarire natenenire Kenya ye bintu byasarekire na ende abantu nonyeni njibwika ekero nkurigiririga ikinige ndo kyangosete ngaronga onye egento ngirira akore yonda ite gukora lakini ninganyora ngatimbu ati chinguru ekera abantu bachicha aba Kenya na enda abana batukuruka jijensi bagacha bagandebinga CJ tenena gaiga inso okonyensi yiga inganjira na kugenda ndagitimba tebie yongo genda pakomo elio ninja usiga abo abandi muna kundama abandi muna gokora kinjiri yo te kongosa na nditindi kogosa karaisigo yongo genda pakomo elio inkinta giteko korera aba Kenya yonda giteko ebintu mbiri bitano ntaite ko aba Kenya banyu kabisa yonda gitiri chiko ilitukuruka katiba ebuatigwe ekatiba se ko buatigwa kiro muntu igakobwati njira yaye bunge gego kori gasi yaye buna katiba goteba te gwitania raisi gago kori gasi yaye ta go go interfere na bunge tari yuji go interfere na judiciary ekina kitota gite gokora na ende kiro muntu inse yo buraibu ana kiro muntu igakobwati chiko ne abana yingo inche onye njiko baraisi ninje ngo chiko bomo na Kenya muntu tari chuko gotebinga imetoka juu nga bwati aya nga koliruga ebiongo kora egere gentu kiria bagusi batukuruke gesongo impunity tunyekore eriyo neri chikuritangani eria kabere igonkoira neri aba Kenya ndagetiba bamanyikana na bwa abanyene orogongo e constitution yite gotebanga all sovereign power belongs to the people
yani nga abanyene abakenya kiro mwananchi kiro yomo nabwo abanyene orogongo abantu bachoriru bagochigokora egasi abuna abantu batumire abatumwa n'abantu abo abatumwa mbagwendete gwetani mbagwendete guchaya omuntu uri obatuma igonga I want to give the Kenyan people their sovereign power back ekere gento geokorekana kire gienge njenene ama wasa amini ebirengere byabo byarigirwa rinde baikeraniwa egento gya gatatu iyo ndete kwirania abakenya ekiritukuruka egeswahili utu naendi yani kiraba abantu nabarorekana ngana mwanya bantu basikwe abana baitu bagenda iskuru amariyo wagende atuke abanyagitari egere abantu barwari umuntu takogenda nyagitari akurira singinja kurumwa yamanya gutuka nga mariyo gotayo itariko ba utu egiakane iwonta gete korora ujumi yaitu ya kure pi asingenjo yemipango ya serikali iga igeta bwatimana egokorwa na indi bintu byakorekanira byo kumye byasariri uchumi egento kikina gotebi nga ekaro tukubwatiri chiko gabu obuibyo bubure Kenya buibirwenzi ebintu byebiru paka kinya gitari bona kyatenenire omwaro je sha ya kitenga nganere egotenene obunya gitari kinya gitari kyabete form kurugora na muiso tugosoma kinya gitari kyafete kya rosetiwe this year kiaka ni milioni eyumenyete no buibyo bogenderete amini na obuibyo obu na mwarorire rais bwekomanyene otebire nga abantu baakirwe rais nere Kenya yaire mamuraka y'ekinguru kyonsipi ina gyaraje gotebe Kenya ayina machieso na ndo kuno kubachesera oko chesera abantu inga gyaraje gotebe Kenya nga kibese kya ababumbi nga baakirwe yagwende tako kubwata abantu abu bairuwe babekweseri bairu kotini eyina magoso ruta akorire gasi ya musinyire tigaru orore linda abantu tokore gasi tokorera bakenye gasi abana baitu iri omwerio abana baitu bakorire chiskuru batabwati kigasi abana abu igo batagete na abandi mbari babwate uchusi engiya sana iri tokoroka ya technology abana abu batakire babwate kobokoiga irinde bakonywe uchusi yibabwate etumike omanyete jinza abantu abange bari basomete mbamanyete ebintu biko run the countries today is technology is intellectual property egesongo tokoroka intellectual property ufumbuzi abaguzi abange mbamanyete nga M-Pesa no mwana omuguzi yokoretheki onye chagete abana buna abu uchusi buneyo nero tokukubwatira koboko abana abo basaidiwe irinde kigasi kitoke uchumi ekorwe ebange yabekirwe etabwatimana ebange chichense irinde abantu bakore gasi eserikali kibese kigende Kenya tiri ntaka muntu ataza kungena Kenya nere ntaka Kenya ebwate kibese kinyingi sana kibese chikoibwa mwaro jibuna kurwari kuru isi seni twachire sha twachire bone Kenya gitari chiskuru kitayo kibese chiko na ndi chine kibese chinze ebi assassin ntana tuatebire ari abazungu bakoroka nga this is a tip in the iceberg kibese chiko ibune kinyingi sana ekine jingo chikurenda kibese kibange kuruwa etumeke asegasi yakokorekana asaba gusiba minto na asabire mumbwatsi yokoboko igongo kubarendere bintu inzi yaitiki chikana burunge mbiamono sana siri bagiriga mbiamono sije entokeria kemonako ori paybill ne yane iyo ingoja go chande rinde nye launch officially irinda abantu banga kana ijezo ongaga untomere singi myamoja bwana nae Brian na aba bonsi bari gaiga montomere kibese nande yendo kende ko batebya ekara to akorire chikure chipi kibese kyatigaire njeti ngobeka mu bukone kibese giongo chiru chikore na butura chiru no nyanya gitari ya gachu. Thank you, Excellency. Yeah. Actually job ngangere so message ye mo gaiga ko aso mo sanaro nga obedon dieki apiko na tabaiga if we need a political reset Maraga is the man na kama ni status quo basi Matiang'i otherwise sina mambo mingi Maraga mpaka Engoli.
ndie ki Ngachegoro kinenge chile nani cheka nari nginga ya social media platforms cheta. Nagige nabateri naki. Okay umuntu agoteba nga gusi yatebire iga. Gusi yatebe abuteye bagusi. Thank you sir. Yes, ndiye mono. Former Chief Justice David Maraga witwangu kwana naye maseyemo uyorenge korokana semtaseni geta television getaseni ya Kisi TV nabo igo Kisi Hot TV tobe tukona nabo igo birega kuraliga ngaya yenene yokugania kulige kurugo kibura igwese ya Kenya kubumura yoga 5 limo socho rwo mwaka w'ekibibere na 2025 nebere mbyamono ase bali bonse mwide chinga kikoba ime yeta television nimenyete nabangi mwali kirase namba yeto yerase screen nabangi mwali kirase Facebook fan page to abangi mwali kirase YouTube channel tukunende sengencho yebiro twango nyara gosoma onsi kunende twago kirisana asengencho yogo twago kwarara nere CJ Maraga the waiting president inko yali bageri koko Brian Sagini appreciate bali twago atranire nabo gokora mu official yasengencho birinde bitaseri bira na sambagana maya yechinsaye. Asante sana, Your Excellency, we really appreciate your time, sir. Biamono. This schedule kolende watwanchere, we really appreciate. Biamono. No, karibu anytime. Thank you so much. Anytime. No yencha kana utakanywa baga na bango che station chaino usigaria. Thank you. Yeah, biamono. Kumurangi golere. Thank you. Abego ni the first lady no wale ga the incoming first lady, we really appreciate. No mo dieta mukwana leta irana. Takwirana miaka yaya. Takwirana nyaboka korokwa. Biamono. Thank you so much. Now just more mwensi Kisi TV, we really appreciate. We just more really on the mwensi to go to Masa Madras platform to your online Facebook, YouTube, na go TikTok, na everywhere. Asante sana Kisi TV yoka na go Yeta TV, na go Kisi Hot TV. Magaye camera na go teleta magana iga pro comment usera. Thank you so much. Bakubatrana na Isaiah Mawe na go Gongo Nyokangi. Josephat Muracha, asante sana. Na go kila mtu tunashukuru sana Monica Jujume chini. Na go by the way in a very special way we want to appreciate the one and only Magati Obebo. Wewe gani kianga kila kitu kimefanyika na wewe gani roto aliyonetegea in a very special way. Asante sana Magati Obebo mukubatira na Hillary Kennedy Anyona. Wikachinga kichiga semero mune yega chenkoro kwa brand Sagini Sene. You have a good night. Wewe mtonjo. Yukuru asenseme kwa ne yuli yandrago tengere mero yende kubwatia. Sisi Yeta Television back to Eric Mawe kana kwa ndana magana maya iye chinsenya.